Namakuru arambuye TV10 gikomeje gukurikira mbahaye ikaze nanone cyakomereje mu makuru ajyanye n'ubworozi. Abaganga b'amatungo baravuga ko kubona ububiko bw'intanga kugeza ubu bigoye cyane ndetse ko biri kugira ingaruka ku bworozi. Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi iravuga ko iki kibazo cy'ububiko buke kizwi, cyakora ngo muri uyu mwaka w'ingengo y'imari barateganya kubwongera. Turikurikira mu nkuru ya Emerlene Mbabazi. Hashize igihe mu Rwanda hatangijwe gahunda yo kuvugurura icyororo cy'inka hagamije kubona izitanga umukamo utubutse, ndetse uburyo bwo kubangurira inka hakoreshejwe ibimasa busimbuzwa kuzibangurira hakoreshejwe intanga. Kuva iyi gahunda yo gutera inka intanga yatangira, hari nyinshi zimaze kuziterwa. Gusa kugeza ubu abaveterineri bavuga ko uburyo bwo kubika intanga buzwi nka azote ari ikibazo kibakomereye. Ibi ngo bikaba bituma batabonera intanga zo gutera inka ku gihe, ibyo bagaragaza ko bigira ingaruka ku bworozi. Hari imbogamizi dufite ikibazo kijyanye no kugira ngo tubone azote. Azote ni ukuvuga ngo wenda nka zone mbarizwamo kugira ngo iboneke taransiporo biragoye, bisaba kuba wakiyizira muri labu mu Rubirizi. Ubu tuvugana hari imbogamizi z'uko icyuma cyo mu Rubirizi kitabasha kuduhaza twese, bigahita bigira ingaruka kuri twebwe, bikongera bikagira ingaruka ku borozi kandi ari bo babenefisiyeri bacu. Utabonye azote ntabwo wabasha kubona intanga, kuko azote niyo ibasha kugira gutekurera intanga. Nimba wafashe strategy ukavuga ngo sinshaka yuko inka uyibangurira ku mfizi mu buryo bwo kwirinda indwara no kugenda mu mvune umworozi ahura nazo, nuko bakongera ubushobozi bwo kugira ngo tubashe kubona iya azote kugira ngo umworozi nawe abone serivisi. Iyo bitabaye ibyo hazamo umuturage wamubujije gufata inka ngo ayijyane ku kimasa, umwizeza ko uzajya umutera intanga, none azote ikabura, ugasanga bigira ingaruka nini cyane ku borozi. Kanye nkoresha imashini ya Rubona ni igomba gusapurayinga igice cyose cy'amajyepfo ndetse n'igice cy'uburengerazuba. Birumvikana ko imirenge irenga hafi 30 cyangwa se 50 ibikeneye iza azote, kandi muri buri murenge tugomba kuba dufitemo umukozi umwe cyangwa babiri, byabana byiza bakaba 3 bagomba gutera intanga kandi bakazitera bifashishije iyo azote. Ubwo rero biragoye kugira ngo azote tuyibone ku buryo buhagije, bitera igihombo gifatika cyane ku mworozi, kandi umworozi aba yifuza itungo ryiza ritanga umusaruro. Ubwo rero umworozi abona serivisi idahagije kandi atagakwiriye ugereranyije na serivisi veterineri aba yifuza guha uwo mworozi bijyanye na gahunda igihugu cyacu cy'u Rwanda. Icyo gihe mu gihe azote idahari, za ntanga ushobora kuba usigaranye zishobora gupfa. Ikindi, mu gihe azote nta ntanga ufite, biraza kuzana ingaruka ku mworozi. Igihe ya nka yarindiye ntago turi buze kubasha kugira gute kuyitera. Ni ikibazo kimaze nk'imyaka 2 urebye, nibwo gitanga ko ikibazo gikomeye cyane uko imyaka igenda izamuka, ubona ariko bigenda bisa naho bitera ikibazo. Umuyobozi mukuru ushinzwe iterambere ry'ubworozi muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Ndorimana Jean Claude aravuga ko iki kibazo kizwi, ndetse ngo muri uyu mwaka w'ingengo y'imari Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi irateganya kugikemura. Ikibazo cya azote liquide cyangwa se liquid nitrogen aho tubika intanga kimaze iminsi gihari. Ubundi dufite ibyuma bibiri bitanga iyi azote n'umwuka ukonje ubikwamo intanga. Tugira icyuma kimwe mu Rubirizi, ikindi kikaba i Huye. Ariko muri uyu mwaka w'ingengo y'imari Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi igiye kubaka gushyira ikindi cyuma i Kayonza gitanga azote, izajya ifasha abari mu bworozi bo mu gice cy'Uburasirazuba, hanyuma i Kigali ifashe Kigali nyine n'uturere tuhegereye, none amajyepfo n'uburengerazuba babe bakoresha ikiri Huye. Ingamba za Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi zigaragaza ko mu rwego rwo guhaza isoko ryo mu gihugu no kongera ibyoherezwa mu mahanga, hagati y'umwaka wa 2024 na 2029 umukamo w'amata ugomba kwiyongera ku rugero rwa 75%. Emerlene Mbabazi, Radio TV10.